yene sai netuthi to negotiate na ndange no mundu mwendo sake vile chao na mai negotiate kila wende o negotiate kembe ni Raila okay amutavia ndo twika president niki na ake Kalonzo imwe ndo twika president niki no kuelewa already mali kana me atatu there was still negotiation no lo kutwika chao president no mbelewa how do we know our Kalonzo ti wo kusukuma okay atwike president na Raila imo support no kuelewa it can be vice versa kwa utu wake osisi asiendu hivi tetele Uneena niyo wiki hata na niki munene na president ni umete kevelani president na chama cha Jubilee na chama cha Jubilee na niwe isi no kungamia aspirants is the party leader of Jubilee na niwe isi no kungamia aspirants so Jubilee is still there, is strong so we are talking to Jubilee na Azimio na Naoka but as we are negotiating negative ndeto ila negotiating through his excellency Uhuru wa Kenyatta yes kuyu muhina onena niyo no mwana Raila inywe onena ni anuende ndi kwa sema ye nenge through president yes yes nitunena ni okay nitunena ni lakini tena ni tume na kendo let me tell you andwa Kalonzo menda maybe Kalonzo ama involve kwa negotiation no kuelewa na Kalonzo no eto no tinda itewa nando ela wembwe mumu niwe mekukila na siendo isi makasi ya 80 billion mundu ni mundu na siendo si yake bwana mundu ena mali yake nini kule ngezi kuka sisi na nyumba yake mweba ya kare na kwa kila kata nyumba esi na balati ni pesa siana you understand look at just one property no kuelewa andwa yeso bicha Kalonzo mbesa ngele oh please ni makana maki onena just look at even one property mwe yakyo no kuelewa nini kule ngezi kumela kwa andu ni mona asiendo maki kwasia maikone mnini wasione simba amelala wakafikiria nipa mpaka nundu endeyo na nasia na ndeyo na nasia kane chao mbesa kindu him is just a simple quiet man there simple quiet tu andu maimayona amakateka advantage makona baba ikindu angu tabi malila mundu usuwe bayumwe wo obicha Kalonzo malingele okay yini kule ne ame Azimio nuno unena ni owe still na president okasi okoka moto Azimio ndimuzi okolio mobalani kitu mu kitete papa wa ku bridge hapo kati wa mheshimiwa Kalonzo na magava na hata tu yuyu magava na yame Kalonzo ni wewe nando maimanya Kalonzo na teki okengana maile oko vuku mungu Kalonzo na makathuku manake because he's the leader na niwone ngiwe mandate nando and he has been given mandate kindu kionekana eta mikutano anena nando eta mikutano engi eta engi no kwelewa ni wo kwite ando ndio mapothia lakini nemea make otukithia Kalonzo chao agenda let them not make Kalonzo the agenda kemani Raila mathimata Raila nesa no kwelewa ila Kalonzo ukathuku mana Raila na niwe mabuye Kalonzo makekata no kemani mobwa Kalonzo na Kalonzo ese kila kuko tweet kila ni adhuku mena Raila imuvali na of course Kalonzo has more value na okay there no Raila no matumete matuma ndio na matuma asuna remember I know Raila and I know Raila very well Raila ndetikila ko rock boat nondo ni wese the next president of the Republic of Kenya but emukamba ibela ndekwata because we have the swing vote nidhe tuna swing vote and look at it very well ola okubai ekumu-support especially our community with our people nange niwo kutuka president wa Kenya Raila timo tumaniwa tumeandu maka umange Kalonzo kila bandu I know him very well na wese value ya Kalonzo his excellency also Uhuru ni wese value ya chao ya Kalonzo ano andu mena maundu mo menda kwisa obithia nigenda yu Kalonzo oka kwetikila nali kenaoka basi enda na kiondo tunamwea kwa umba itu andu ametele ila tuwese okolikana na Azimio na lange basi tio ta mutabisie akoka ithiete ya system kwa manyai mheshimiwa Kalonzo aende na unena mundu onoka amwea akoka ni mwene tamniti siwala tambise na Kalonzo tambise na mikutano county yonde tambise na mikutano ya county yonde la yathara watwiti twasyoka twetwa baya matu twanena nisieta atongo yi touma ba utwa thinek tamunenga mandate ta nek niyo yu umelile athi onena na chao namo kwa number 5 twetelete chao twetelete conclusion Musumbi omonenania so this is a process that he has done and he has done it logically no kwelo akuete mwene chao
akuite mwenende. Asante. Mheshimiwa, ni possible